Abusua for me mama kwa baba so German sikafi so ana so German TV so bo modern subscribe to channel no like video na share so de be ya wonu ya bi nso nsa beka video ni bi ni nyina timi dia bom ene Monday na nura unfortunately no 72 nkwana itimi elande ka che se ene Monday vag no ibidi yes idi kan you asutre nti ni so abo ho twen me good open so try game udi ya on sabe kan sika enye kasa bebre send game ne bra your list ni na fa send my number we so 0593673300 yes send your list ne bla na me twa ma udi ya on sabe kan sika anope ye enye kone bla bia yes enti yen hwe de offer ye Vag Monday anopa game then here they offer a Vag Monday no yes and then here setup we a Vag Monday na board Vag Monday na hyehyɛ no ha kama DHD butu ewa ha Vag Monday na here event year 2024 ya na hyehyɛ na or the frostro or TS23 mu hono and then here event number 62 who say hyehyɛ no machine or the be win obo single 5 and or 19 ewo machine good we are pet no ato 34 no a 11 ewo machine or the kosoro we are pet 11 no yaba no the abetwa single 7 and 30 into auto 30 11 single 7 30 11 single 7 and or 83 ewo machine so to a7 no to a7 and no abebotre and no asa7 to twum ne betre pa set event we obesa ko bi event we obesa ko bi nti e ma na eguso no emfani agro kra pa me bi nedi yes event na beto nti kwa bi nedi good nti ehun se 1 2 3 na e ma na hyehyɛ ase no 18 87 47 baba no abehwe o magu ha 18 87 47 yes no abehwe o agu ho nti sa 18 87 47 no emfani agro kra ene dey emfani agro kra ho yes nti na eno so eno no nti we hwe current na oba current na we hu say event number 100 no abeto single 5 no a 719 ewo machine good to we ape no abeto 34 then so no a 11 ewo machine good and so a package so ewo machine yes wa bo package so to we ape eno we 11 no abeto and they abo single 730 eno a 83 ewo first box machine nti sa pepe eno wa hye no ewo pepe na wahyehyɛ ewa ha no mse enti emfani agro kra atwa bidi good na de dey ka ho ability through no me say setup we one to kra no na nya figure yes me ka kire wa adwuma one to kra na nya figure obeyi wo so enti join no with setup we and also a transfer from Friday bonanza event number 456 auto 74 machine we no beto 84 winning we no auto 11 30 79 and our 83 first box machine and 45 our machine nti ono so we dia ono so see emfa event wins one to crown no nya figure nti ye combine this event and the first event na me kire una there's no mean say we are going to lose today yes you win straight and pay yes nti twabidi na enya kakra atu botom nti sei na ebenya for the full game no opese wo twadi nso a twa na baabi a wodi a wonsa beka usika yes na wade wani akere so jaman hanom na yetwa games nyina e de ama kama nti sei ena ebenya for the full game no sei ena ebenya for the full game no nti ye be combine two event no ebi a ye best 5 na ye best 3 e two dalet 47 87 ni afa 47 as a free ball yes ahode wo ho a obetimi e de akọ
both 87-47 no ubetimi ede akọ against 1-90. Yes, na eno so eno no nyame nka ho o men kwatenti ahodi wo. Bye bye.